Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia na urukinya kaire rukinyire antu bara mono bendete kuria nyama kuria antu mono baretanukana nyama muntu wamwona ona nyama inyaita ikienda gwatagurete kama tamakurua ukethera muntu ari bangeni nuntu atira mbeca kugura nyama akathinu ya antu abeka boke nyama bendete gukonjithia muno akenda kuthia kwa muntu akamwira wino uza ngapi wacha wonje akagitoka ni akaruma ekareka kwa na hii ni tamko na karuma akathikia muntu akamwa hii ni pesa ngapi akarumwa yani ukethe muntu ora kurangira usingo ke manana na tiurede irokola muntu akonyira na kuthino muntu na bata atena mbeca lakini tabia nene na chicha kula nyama atari rete nuntu akuonjithwa akaonja kwa nisaidia hii akarumwa lastera akamwira nitakuja kesho 800 grams umekura chenja tabia ithia chingi mana maere mukuru mwethe murombe kurumie ugure nyama tia kwenda kuria nyama utaririte chenja tabia nenge thono kwira antu bachenjia tabia unte chenjia tabia niki uwe mwana biashara igwa bati uchenjia mantu mira baba konjithagia kana mukanini kendo gura atiriti ugwa kena mu stam ura no kilo chiere lakini ukateka advantage nuntu kurumuka mukanini ukanja kuonjithwa nuntu ruko muntu matamaruaga na ona nyama ataka maruaga nani nawe muntu nyama choma thondeka nyama ntigiri aje ukaonjithania ntigiri ukendia mbio wendia ntigiri mya muntu akayetira muno atigura no ugata kwaandika wa no totona kiandiko atiri onja punda nunua ng'ombe nani bego gwira tiga nyama ere kwa onjithwa tiga nanio no ntokarumwe punda wagura ekwe kugura otherwise ukaonja punda wethagira muntu arengurukia 800 grams my friend janara mariko jainge ijathinga tene yes no ukaonja yes ukaonja ukirikia na arare ukaonja no nyirire iroyo kanywa kene lakini uramenya utirira na chichi kuri gikomenya ni wantu bakugitou bantu bire twire kureta atumware au mwarine kuti mantu akuonja kari ka wakirete ka miniskati kite ande to murume akinyara akori ndumena na uona anto murume atonya bata tebira bikwendwa ku no kai mwarine kwenda ku na bau na kamutugo kega gucenja tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenja tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki